Hranimo sve što možemo i dokle možemo. I nama od dragocenosti. Ja sam preživao 2 rata. Jedan sam preživao poslovni, drugi od žene, sad preživljavam 3. Poruke ima gore, jer tako smo u mogućnosti. A taj premijer na našem jeziku, njegovo ime, znači to što jeste, Škotina. Broj 1 po Šunkavilu, lepo piše plakate. Srbija, 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 Srbija.